da lahko tudi ponovimo. Tekmovalec, ki je letos v Dubaju dosegel rezultat 2:04:08, kar je bil takrat 5. rezultat na svetu, seveda, ker je na tem maratonu dosegel 5. mesto. Ni jih veliko, ki so ta rezultat letos presegli, samo 2 do sedaj, tako da je to še vedno 7. rezultat letos na svetu in seveda med prvih 20 rezultatov vseh časov. Tako da gre za resnično vrhunskega tekmovalca in seveda smo lahko zelo zadovoljni, da je tukaj. Vse svoje najboljše rezultate oziroma tiste uvrstitve, ki so predstavljale pravo vrhunskost, je dosegel v Dubaju, vendar kljub vsemu ni Dubaj edina njegova, rekel bi temu, domača tekma, ker je tudi letos že tekel v Pragi in je dosegel drugo mesto z rezultatom 2:07:02 in je seveda vprašanje, ki mu zdaj postavil, seveda to, da kako pričakuje z ozirom na navajenost, da tako rečem, v Dubaju, kaj pričakuje v Ljubljani. Sisaj Lema, thank you to come this year to Ljubljana. I introduced you that you are one of the best marathon runners ever. We are very pleased to have you here, and I was thinking in that direction, that many of your marathons you run in Dubai. Dubai is obviously very home course for you. You run very good times, placings and so on. Few of your marathons you run also in the other part of the world, especially in Europe. This year in Prague, around 2:07. What do you think, Ljubljana? I know that you are for the first time in Slovenia, Ljubljana also. So what can you expect according to your training, preparation and everything? Okay. Thank you to given me advice. Already, I not like something. That's what translation, because this is worldwide. You know that we are elite athletes. World watch us to what we talking and what we doing by our history. So I come for the first time in Ljubljana. Ljubljana is my first time to run. Also, I come with my family, Ljubljana organizer, and the federations of them that invite us. So I'm very happy to them. Also, country is very good, very nice air weather. Like on the Sunday or same of today, I like it. What I now my shape like last year Dubai and Prague. I am good shape. Also same to now. Prepare yourself now for Ljubljana because the history also life. If your profile or life, if the in decrease, no good. World it watch us because they went us. We are expensive for world it. You know that. So we watch ourselves or we keep yourself for world it. We are elite athletes. So not only for Ljubljana, not only for Ethiopia. All world, this worldwide. Some athletes, when we run, we show for world. Also, they want us. If we decrease, they not want us. You know that? So, thank you for invite us. Also, on the Sunday, we good run. If weather is good like of the same today, if the pacemakers take us good pace, that is nice. Otherwise, I am disturb them. You know my life, when I run, I disturb them. Like Dubai last year, 2017, I disturb them when Tamra Tola win. Also Prague, I disturb them from 6 kilometers up to 16. I disturb it because they're not go for me what I want.
So prepare for us, pacemaker. Also, we want the watch on the cars to see pace of each of kilometer pace. So we want that. I want this one from my individual. This is my life. Also, we run good time in Lubana. We new course record. I think 6 up to 5. We want this one because we standard of our profile, standard profile, not other country or our profile. So my profile for 5, 6, 7. So I not out from here. Thank you for listening us. Zdaj kar eno malo predavanje, vsi skupaj verjamem, da ste nekaj razumeli ali pa celo vse. Jaz moram priznati, da čisto vsega ne, ampak povzetek tega je tale, da se on pač počuti kot vrhunski atlet, elitni atlet in skrbi za svoje renome in da skrbi za to, da on na vsaki tekmi da vse od sebe, da doseže najboljše rezultate, ker to so njegove reference, s katerimi on kot vrhunski atlet lahko nastopa potem tudi kje druge po svetu in ponese svoje renome naprej in zahvaljuje se tudi organizatorju, ker namreč ne veste verjetno, povabili smo na njegovo željo, smo povabili tudi njegovo ženo in fanta, 8 mesecev starega je tukaj, 8 mesecev star fanta, skratka ugodili smo vsem njegovim prošnjam, zahtevam, da dejansko mu ugodimo vse tiste ugodnosti, ki si jih je zaželel, da dejansko doseže tisto, kar je zdaj sam povedal. Se pravi, da si resnično prizadeva in on pravi, okoli forme, ker tudi tega se je dotaknil seveda, da v primerjavi z svojimi pripravami na Dubaj, Prago in vse tiste rezultate, kjer je dosegel, ker njegov nivo je rekel je 2.5, 2.6 in on hoče na tem nivoju ostati in da tudi priprava za ta maraton, odkar smo ga povabili, se je specialno pripravljal na ta maraton in dejansko je v tem območju tudi letos. Se pravi, moramo povedati, da ko se mi dogovarjamo z atleti, da pridejo v Ljubljano, da so to maj, juni, mi se takrat začnemo pogovarjati, skratka junija mi že praktično z vsemi atleti sklenemo dogovor, od junija naprej se oni za Ljubljano specialno pripravljajo in dejansko je to resnično dovolj časa, da se preverijo vse stvari, da se ugotovi forma, da se dvigne forma na ustrezni nivo, da se naredi vsi potrebni testi vmes in da se dejansko lahko pridejo atleti v najboljši formi sem. Sem povzel približno tako? Ok. Dobro, in imamo še tekmovalca Ayele Abshero, prav tako iz Etiopije. Ayele Abshero je tudi že tekel 2.04.23, sicer je tudi nekaj let nazaj, imamo podoben primer kot pri puncah, skratka tekmovalca, ki je z aktualnimi rezultati v svetovnem vrhu, pa takega, ki je svoje najboljše rezultate dosegel tudi nekaj let nazaj, vendar tudi pri njemu opažamo trend povratka, letos je tekel že v Hamburgu 2.07, 2.07.19 je tekel v Hamburgu, pa tudi lani je tekel 2.08, skratka nivo rezultata se popravlja in seveda se lahko zgodi, da bo ta trend šel še naprej in da bo tudi on v tem območju teh rezultatov. Ayele, may I speak English also to you? Okay. If anything is clear, the translator will help, okay? I said that 2012 you ran your best time, also in Dubai. This is also some kind of your home marathon, because I know that many Ethiopians always run in Dubai. Maybe because of the course, maybe because of the time, because this is always in January, when no other marathons are anywhere in the world. So it's a very good opportunity during the European winter that you run in Dubai. But now, for example, this year you slowly improved also to a 2:07 result again in Hamburg. And do you think you can upgrade your result also in Ljubljana this year? Thank you. Thank you. 2012, I'm run Dubai 2:04. After that, London Marathon, 1:2:06, 1:2:07. Position number 3 and number 4. After that, long time, small injury. Now, I'm happy. All of is my body is nice. Long time is small injury, step by step. Now I'm happy. My coach Tasama, my brother, is
together my work. Last year I'm run Hamburg Marathon 2:07. Step by step. Now my body now nice. I'm check last after 1 month. I'm run dam to dam 10 mile. My body is now nice. Two years ago, a small injury. I'm not happy. Sometimes it's federation. Before I'm together in my work, another coach. After that, another coach is federation. 2012 in London Olympic. After that, not good training. After that, immediately small injury. Immediately 4 years ago, injury. Now I'm very happy. My family, my brother, my management, all is nice. 2 years ago, 2 months, full training, full speed. My body now is nice. I'm happy. Ljubljana Sunday, all athlete, big challenge. Only me is target Ljubljana. All athlete is target Ljubljana. Maybe me target up to number 1, number 2, number 3, my target. Maybe after that, weather nice is course rigger. Now my target, position number 1, number 2, my target. After that, weather is nice, course rigger or another. Now my target is Sunday, position number 1 or number 3, I'm happy. Thank you. Thank you. Se pravi, tudi to zgodbo smo slišali, tudi on seveda je zelo vesel, da je v Ljubljani. Vidimo, da slišali smo nekaj let nazaj, ko smo se pogovarjali z atleti, ki smo jih povabili v Ljubljano, tega nismo uspeli slišati, namreč, da se zelo resno in konkretno pripravljajo na Ljubljanski maraton in da imajo to kot glavni cilj. Seveda, Ljubljanski maraton postaja pomemben dejavnik v teh svetovnih maratonih ali pa evropskih, kakor želimo. On je tekel 2:4, kot je povedal, potem je imel nekaj manjših poškodb, težav in tak naprej. Zdaj so se vse zadeve uredili, tako glede njegovih poškodb, njegove telo se odziva zopet na treninge, tako kot si to on želi. Trenira ga njegov brat, ki je tudi tukaj, kot njegov trener ga spremlja, brat Tesema is here. Tesema, where are you? Tesema. Thank you also for you that you come here. Hopefully you will say that it worth for Ayele that is here. Thank you. In si želi, ja, thank you. In Ayele si seveda želi kot prvo, bolj kot rezultat, če sem prav razumel, bolj kot rezultat si želi prvo ali drugo mesto, rezultat pa pride samo od sebe, zaradi veliko konkurence, ki so v celotni ekipi, ki jo imamo povabljene in se seveda to želi in če bo se vreme v redu, tudi ta se pač sklicuje na vreme in dejansko pričakuje, da bodo rezultat takšni, kot si ga on in seveda mi vsi želimo. Toliko. Bomo nadaljevali kar z obema povabljenima slovenskima tekmovalcema, tudi tu bomo dali damam prednost, seveda. Neja je seveda v zadnjih letih naša najboljša polmaratonka zaenkrat, maraton še verjetno pride na vrsto. Sigurno tudi tu željno pričakujemo, kdaj se bo to zgodilo, pa bi te seveda vprašal, kakšna je tvoja pripravljenost, kaj pričakuješ in seveda kdaj greš na maraton. Moja pripravljenost je letos po lanskoletni vrnitvi po poškodbah v redu, mislim, kar super, no. Zdaj v samem času je pač težko govoriti predvsem zaradi vremena, dejstvo pa je pač, da se bom ne glede na vse pač v danih pogojih probala čim bolj potruditi, dati pač maksimum od sebe. Zdaj o prvem maratonu načrtujemo ga spomladi, no. Tako da upam, da bo že takrat nekako priložnost za pridobitev norme za naslednje olimpijske igre. Hvala.
in Rok Puhar, ki je seveda, kar se mednarodnih nastopov in udeležbe na velikih tekmovanjih že malo bolj izkušen. Ne? Rok je že tudi nastopil na svetovnem prvenstvu v atletiki, rezultat njegov maratonski je 2:17, z ozirom na verjetno že znane okoliščine se je pač odločil, da letos maraton teče nekoliko pozneje, konc sezone, za Ljubljano pa je izbral za svoj test oziroma za svoj preizkus pripravljenosti v polmaratonu. Vemo, da njegov rezultat v polmaratonu je seveda že zelo spodbudnih 1:05:47, tako. In seveda v konkurenci izjemnih afriških tekačev, ki bodo tekli nekateri zelo hitro, nekateri malenkost manj, mogoče vidiš svojo priložnost, da se lahko kosaš z njimi in da ti pomagajo do podobnega rezultata ali celo boljšega, kot je bil. Ja, najprej bi se zahvalil za povabilo na to konferenco, ker je zelo lepa pridobitev, bi rekel, in je tudi čas, da sem lahko del tega, tudi če ne nastopam v maratonu. Zdaj, ja, letošnja sezona žal ni bila taka, kot bi se želel, ker smo imeli problem glede udeležbe na Evropskem prvenstvu, zdaj, ko je bilo to, niti se ne bom spuščal to, no. Ampak je to vplivalo potem na potek sezone in tekme, ki sem jih tekel. Tako da avgusta so bili še problemi, ki jih niti sam ne moremo prezložiti. Zato sva septembra začela z Romanom Kejžarjem sodelovati in sva se zastavila, ker Valencija je že stala, ker sem se mogel že aprila prijaviti. Tako da to sem se vsekakor dal kot glavni cilj sezone, da zaključim z enim dobrim maratonskim rezultatom. Ljubljana pa se je treba tu nastopiti, no, ne treba, tudi želi se tu nastopiti in sva se izbrala kot umesen cilj, da tudi tu otečem dober rezultat na polmaratonu, tako da sva se tu nekoliko načrtno pripravljala na to tekmo. In ja, v septembru so bile še določene težave, ki jih je bilo treba počasi odpraviti, ni šlo kar iz tedna v teden. Je treba bilo kar en mesec delati, da sem prišel spet nazaj, da sem dobil občutke, motivacijo. In zdaj v zadnjih 3 tednih moram reči, da pripravljenost vsak dan je bila boljša in je prišla na, lahko kar rečem, na boljši nivo kot lansko leto, ko sem tekel v Veronu, ko sem tekel v Reggio Emilio. Tako da ob dobrem vremenu in dobrem poteku tekme je tudi glede rezultata veliko možno. Jaz se seveda upam, da bo kakšen od Afričanov odpadel iz prve skupine, ker toliko vse ne načrtujem, da bi štartal. Pa mogoče tudi še Mario Slinesko in Roman Romanenko, ki sta tu predstavljata evropski maratonski vrh, da bom tudi z njima mogoče lahko najdel skupni jezik glede ritma. Mislim, da Mario smo kar dobro zastavljen cilj za prvo polovico, tudi visok zastavljen cilj, in da potem v cilj pridem z dobrim rezultatom in upam, da tudi z naslovom državnega prvaka. Hvala lepa atletom, hvala lepa Borutu. Zdaj pa pozovem, da če imate kakšnakoli vprašanja, da jih postavite. Lahko za vse 4 vabljene tuje atlete naenkrat v angleščini. Seveda. Ja. I would like to ask all 4 of you, where is your home base, where do you train? And why did you choose Ljubljana? And how often do you train in the rain? Veselin? Okay. First of all, one more thing I forgot. I want to thank you also for inviting me with my husband. He's a priest in Anglican Church, and I thank him because he's praying for me. So, again. Where do you train? Where is your home base in Kenya? I live in Eldoret, but my training base is in Kapsabet. Sometimes it's raining, sometimes it's not raining. So I wait first till the rain is over, and then I go for training. You're coming also from Eldoret or Kapsabet or No, Iten? I live in Eldoret. Eldoret, okay. At first I was training in Iten, and then we live in Eldoret because we built the house there in Eldoret. But after maternity leave, I had not to leave to Eldoret because my child is still young. I have to be close
with her. So I train in Eldoret, and then sometimes I change from where I was married, Marakwet. Our original place is Marakwet, a place called Chesoi. So I change sometimes to Chesoi. For the last 2 weeks, I was there also. I was there for my last training, Chesoi. Sometimes it's raining. You know, in Kenya, the roads is not like here in Europe, where there is no mud. So when it's raining, we have to wait for the rain to stop until it's so we have some challenges in the road, but we have coped with our life. We are okay. I have one additional question. You ran many marathons so far. How many of them were in rain? In rain? Yeah. Were there any in rain already? Can you remember? I think it was Berlin where it rained during the race. Berlin? Yeah, this Berlin. is where you run your my personal best? yeah. Personal best in rain. Okay. There was a small rain and then it stopped. Okay. Then You explain everything. Okay. So we wish to be rain on Sunday. Small. Okay. Lema, you are the next. Okay. Also, we athletes are the same critically or the same profile. When we run, I live from capital city Ethiopia is Addis Ababa. From Addis is 35k. Faris, Sandafa. It is small town, Sandafa. Yeah. I live here because it is very comfortable to do training. High altitude also 2007. 700. It is very nice for training for athlete to sharpish. So all athletes they go here and they do some time or they doing together. Also it up down because that is good for our body. When we was run in summer, our season in summer, we after 1 month, for 3 months it's very rain. When it's rain, we stop. When it stop, we start. So no good when we doing in rain for shape, and we get in there some injury because no good for muscles. We pass this one now, but it's summer. It is wind season. It is winter, so now we could shape all athletes from the summer season to winter. When we get, we up on. So thank you. What about your rain experience? Me, I live Addis Ababa. You live in Addis Ababa? That is Lemma is together. Sometimes Sandafa, a small city, Sandafa, Kaliti, Sabata. Now it's together. Sometimes all athletes in Ethiopia are living in Addis Ababa. Only now, all athletes, before is big athletes history, all Haile Gebrselassie, Kananisa, all Seleshi, all athletes waiting in Addis Ababa. Training Sandafa or Kaliti, sometimes it's changing his training. Now maybe, now that. Zadovoljna? Še vprašanje naslednje? Ukoliko kdo za Neo ali Roka, ukolikor ni, bi potem se vsem skupaj najlepše zahvalil atletom, Borutu, predsedniku. Ostane drugi del, ko se lahko za individualno upravite še razgovore z atleti. Hvala lepa. If anybody want to have